Portis Ferro, lig troch núna aimsir drag ingen så. Troch núna da cléi ceannis íchrothúr AIG tachol bioan so. Sport TG card na cnéalacha go deasan so agus tá buatóirí le rábhbliana nuas DCU an so yes sa bhuí a thabhairt aig uair amháin eile Drama Chailen bliain se caite sin corca I narug chorcaí an so clé agus olscoil chorcaí tacht aig agus iad gan éon áras a lorug damáiste agus damáiste Jennifer DCU beise tastáir rawan cutínta DCU dóchas an srach núna in jov dimréidir go húntaach an lá hena in aig olscoil ola le bua das éasca agus UCC le bua éasca chomá. Raimí tríd na fórnacha trach núna in jov tasnú le Cuiva Richmond istig sa chúd ban chorca agus nartó chorca agus portláirige a gimmerton sa in san líne lán chúd. Derek Tierney agus Eve de Puer captain an déinjov Rachel ní hiáin taobh le siúd ó íorthar chorcaí. Selina lechúil an son trach núna Amy Corcoran Róisín Corcoran agus Róisín Ennis a dhimmer le DCU an bhliain se caite a críochnaach an líne a cúil an son. Istig Lord Parka, Aoife ní héalathe agus Éimi ní Harachtáin agus an sin istig chun tosig trach núna in jobh. Áine ní néil ó Fortláirige agus istig ahrú amháin an son in andad éindeag tá Evie ní Homa imethe agus tá Emily Lacey a tosú trach núna in jobh istig an son I láid agus taobh le siúd Bríd Macmá a bhór trí fointe inné sa chluthe le cheannis. Istig an son chun tosig well há nart fuirden láidir an son chun tosig tá líon I eilechán istig a gibhar a 30 agus iver a 40 cumad míid súidir a man seo trach núna ban a dhimmer a ríis le DCU an bhíonn caite 8 buinte fuite I cit inné sin Emma ní Wiríasa ó Hebridáin agus taobh le siúd Abigail ní Rín agus cúil agus dhá fuinte fuite ag Abigail an lá hana. Stoppa míid in isbeg árán na bhíana going dús. Frach leis an maic an sa, a herú leis an maic an sa, tóga míid árán na bhíana agus san raimí tríd fuirin DCU díoch an éag sin. Cuttingta neomh dóchas éireann bhlá clia agus nart imróirí idir chunta I gimmert dó siúd trach núna istig sa chúl an bhí Robin ní Bhuirí I gimmert dó siúd sa cúl í si go húntaach an é gan éon chúl scóráid cé níomhní chunláin líise ní leanacháin agus círaní thorcáin a gimmert istig chun cúl líise ó Chaildara agus Ruth Sargent ag sé agus cólací le his siúd ban ó Leitrim Sarah Reynolds a stig ag cóig agus an lecheaptéin trach núna Christina Charters a stig ag ibristeach. An stig Lord Parka tá athirú amháin a Kerry Ceoin stig ag a hocht ní Aoife Cullen a tosnú trach núna in jobh beag Hannah McGuinness a tosnú de siúd agus stig chun tosig trach núna Clóda Lohan taobh leis an captéin ban eile ó chunta na mí gan éon áras agus réalt Pella Emma Duggan I gibhar a héindé ag taobh le Maria Cannon ó Wio. Stigan son chun tosig ibre 30 Lia Nican Chonig agus be siise taobh le ban a bhór héana dó rá bhliain ó hin gan áras buig DCU rá bhíon ó hin é chomá sin Kate Kenny trach núna agus taobh le hisisiúd Aisling Hanley. Réitóir léinjomh Eddie Cuthbert a stig Shanna Hahí ag Eddie ag déanamh réitóireacht fan na man agus be sin stig Ilar Buile trach núna in jobh chá drám das bailthe isteach an son ósar góir amach ar lá áling an son begáin fuair ó thuaig trach núna gomráid le corca nú lá clíad éing é nach fós na canéalacha go das an fácha fiochant begáin dain an son a chá si go bra beag prabmaiteach ón díróid sin trach núna
gaite isteach an is agus é bailithe ag corca ach cailte ar an spotta agus bailithe sin isteach ag DCU sin ban cúnta na mí gohfuil lábhacha ar níróid Emily Rógáin be siise lárnach sa chluthe trácht núna in jobh agus captéin na fórna be si gíre an corn sin corní fahúil a hógan do waladí bleachlí a úr bháin éad an tríomh áta trácht núna. Stigan san címí ahrú bháin de DCU dénach sin fehocht fanúla McLachlan cnóda míid súd ar fanúla trácht núna tá anna chuid ó chorca sír ag gír a stop a chur le bleachlí há an réige séide ón Dave Clay cabhró sé sin le corca níos múna le dóchas éirn trácht núna in jobh agus corca imethe anna chosantach le í leach trúr ó chorca ar an David in fór tá siad go léir bailithe sír. Here is spás a forthún so ar meis a ríis tá sant láidir a dhéanamh ag scoil chorcaí go dtí seo. Ríis agus caiitin san ag meana tháinig isteach déanamh sin fanúla McLachlan a fanúla Róhan sa tá ceansaí chuir sír an son ag Emily Lacey tá gan áras sin an bhirrtatha treéis teachtasteach déanamh cían ahrú Ellen son nó ní chéim tá Hannah McGuinness i stig an son dá ífa Colin i stig a lá park de DCU agus sin na hathra i lé go dtí seo bailithe an son ag Kate Michionig a Kate curtha amach dín taobh Casadas an son Prab Alding agus seansig ní Rógáin an cíad scór áil trácht núna bhfuil íirecht de cé bena curtha isteach sa chúlach sábháilta go dtéire ag Cuiva Richmond agus seansan is corca Shelliv a chamád ar feag lúmad nó rón í réon scór an sa go dtí seo lúmad a bháin imethe ar an glog sin éid agus tháina bheith ag corca ba chóga me siad lár a cúpla scór an sa chiad leach agus beidir feras bóide aimsiú. sé dochar in aid blochlí a trácht núna in jobh. Ní ró choristeach á trú an sa ó chorca a freach le Shelliv a bhlacha ceanna go siúd na trácht núna. Trí déag ag siar go dtí 8 déag an sa. Ban sa bhreis ag dóchas éirn chun cún chomá. An dá ar an cosantach go leor tá sweeper ag an dá drom trácht núna ag ar bheith cóirimach. Tá UCC gír díaltas a bhaint amach sé bailithe inis ag Róise Corcaí, Róise lurb gáin spás a si sé taachfaí bhrún son an brú a tacht ó Canan chuir a trasna go siúdí Emily Lacey. Emily beagnach an dahad a cóid begáin róad amach fiúán de sin léich sin aici. Éiminí airachtáin inis. Corca faoi dhearr teachtasteach taobh stig an dahad a cóid agus Róisín Ennis a bhí gimmert le dóchas éirn an bhíonn se caite de Shelliv chá siise imethe amach an son han dahad a cóid go bhís. Abigail ní rion inis, Abigail siar go dtí Róisín trastan son go dtí Éiminí Chorcarán éime ag gimmert leis an sothe go dahad a cóid ní mórrán taobh stig de chorca díireach duna bháin taobh stig den a fethe héin bhuidir siad síos cuasaí begáin sleann an son dá Róisín dénta go maithe ce. Siad taobh stig an dahad a cóid inis a sé fuite ag Emily Bhuiríos a anna ghain séireach tá imime taobh stig an fethe héin fáil an son ar siú cadí steanta agus seansaigh Emily Bhuiríos a puinte a aimsiú de chorca bhuirsí cúig puinte iné. An cluiche leithcheanna seán iné bhfuil si chun seo hógan an dólan go bhfuil. Tá Emily Lacey chun an ceann seo hógan for Emily puinte chomá iné bhuirsí cúil chomá ar an Dave Clay. Choró sé sin léthe an citóg an sa agus an chiad scór a tastáil bhuaí trácht núna. Lecan si cúpla cois céim agus é chur an trasnáin an son ag Emily Lacey agus an chiad faointe ag corca a ríist tháina ghaochló ní mórrán de ghaoch. A chapí sin agus choró sé le corca. Is le ggéir cúpla scór éire an aimsiúach chun Shelliv a ríist ag DCU trácht núna. Tá sé sa lábhan is ag Sarah Reynolds tóca go tapig ag siúd agus ar róthar an isis tá Hannah McGuinness. Anna choristeach a dasaí sin éirithe an son ó idir a cethir déag Kate Michionig ina thar an bhíon an son agus seansa corca an díróid a chlána amach. Cuiva Richmond chorcaí an sa sa fúil trácht núna. Ceann ceár tóca cisiú go dtí an captéin Yves de Quair.
Hín captain ach pretty Kipesh gede Rachel hi Khan captain le Jov. Do Chorco. Ball hinish Ifni Hela. Ifer Roher. Blue tacht daar. Lech Choma futinish breed McMahon ban for Clara agus cool for Tikinye but she lor cool ele trach no agus stof go mesh tastal. Nish Corca ge Roher. A breed force and Dave Mohashe tastal and son Ifni Hela Taani nig. A couple cush came Bresh Hogan son Kite Kate how Bertrand saw the vlog clear mo and Dave Clay count like a shoot no Amy Corcoran I said balle and this Amy Tachan Kang Badhan son Nick Finula McLaughlin no clear and ish Tachan Kang 3 Finula Nula Matthew Sauce the Port kit for the sheer Gashugadi Sarah Reynolds Habans of Resh Egg Corker and son from sheer Beshe Ducker Lee Road or the Choristach Hori hin like Naguia Kashi Tachbidas Rig Hashig Christina Charters and Ish Shisha Egan Bahad Kuig Tenshi O Shachdi Hocht because Kelly Nikyon Ish Isha the Veki Shud Alheshi Gadi McGuinness Traston Rish Peace Emma her das and son Fuchig and Captain Ban and me Emily Hogan and Kyan Shin Kurha Yesh Dear her Yesh is Air4 Reed some Banny the Frontalish and Kiad Count Kurha Air4 Reed Kashud or Yesh is Air4 Reed Straf Moon Green to one, Masha, Corca Foss, Hunkying, and the shed of Egg Quiver Richmond were one error. And after Corca Stigalor Porka, Tench the Mach, Haran Dave Lena, Shakyard Hamach and son, her love and Maria Cannon, and the skin of Arandini. Corca. Shin Kyle to drop kick and son ball egg charters over one edit and come on kick agus Kalish and son Choma and Cuthbert egg not Stewart Horsey love Kirstach and Safoka get agus Anam Toka Choma him a sheer and Sagadi Claude Lohan Horse and Dahad the Coig Sheer Kashugadi Nicotonic the identical Dasakit and son Erach Toka Choma score all in must fit and count the whole like a score all in son Leah and Nick and Tonic and Bill Dahad made a map on Goog Yorshi, Sta Hogshin Counchin, Erin Cosclay, Agus Corriga Hauling Ike, Aaron Chasnon, Pointer and Drum, so Emel Forishte. And Kyle to reach the Gashansa Glia, a dollar reached in Counchin, well, a gear a dollar Howman, a whole boy, after the Quiver Richmond, a rash deer of an the Shin, but cart ear of cart dentike. Shin Tita Higar, Staff a lava Quiver, Gashansa Goldskull Hawkinish. And Taflin Kang, agus sin dianta 3D finny héalaithe and he wrote all in Ish and Curtis Staffan son agus bailithe inis faoiar ag Emily Lacey tá pointe ag Emily hana féin ó chic séir has she leir ceanile an gitóg sin bud an cean sin crying tá ráfuinte as gáireacht an ish ó Emily Lacey trach núna agus ráfuinte inis ag Oldschool Chorcaí Choma iad pointe chun ceang is sin tógad tapicadóir ag Robin Lee Whitty ban cúnta na mí ag bailithe an giadóir and Hannah McGuinness agus a reach top Lockley a taft County and Curtis Stephen son Gidi Kerry Nico and Kerry the Sheriff Cassin she has a Curher Nash reach go Holland and son Hannah McGuinness a taft the roar Street Lord hot sewer a Horka pass all in Curtis Staff agus Deshinish stolen McLaughlin Tá Deshika has she secure over the concert it's an angle and son cool alling o Claude Lohan well the Carrer o Horka Shearer after he pass all in Curtis Staff ag Liam Nick and Tom McDear Rivershin agus Nick Owen bailithe faoiar ag Claude Lohan agus sáte san angach ag isiúd. An ban chunta Longford and son tóca go háling a Kevin siúr ó chorca síireach níor a bheith daine ábal a stop a chuir leo. I tastáid go géir an son ó DCU céigúir míid los a chluthe bhí UCC Tafan Kang is háisiid Tafan Kang háisiid a gimmer go hanawag sa brisid siad go héas go son ha ban tóga chun talamh an sonach lena míad a raigling Abigail ní rion leis an council cos clé ach well níl ein bontáiste an son nó cheap duine nú burcar a bontáiste an imir a agus bhí a chu sin chur chlé agus fóríomh an son tu go míid sé go dtí Robin Lee Whitty Cean ceáir chuir amach a cé go dtí Sarah Reynolds taobh na dahad a cúig hain há brú a tacht ar chus an tóirí bhlá clé ach brú míid leithich
an son agus níomh ní hunláin an son ceann tapig tóca ag siúd ní ré Mark Gordon sa agus hab beáclí a tebhstig den 15 uair ara DCU a tachan cein pasáling glóirte fuite ag céad ní seánnig an son be si dain séireach tensi tíri Nicatargid an son leis an cosclé ón bosta agus imisteach har an trasán an son an chiad fuinte fuite ón chiad íirecht an son Ruth Nicatagart den is agus cool idir an dá an well corca an náart de gen of a cup cool a pastáil a ríist hanbhair sin I séide ón Dave Clegg dín Dave Yesh chaile ar an bhliain sicáte Gír díta sa bhaint amach trach nóna in Jomh tá beá clia sin cool sin 3 fuinte chun tosa well tá níomh de cuir dí rud éigen le chothún son chuir trasna go siúgadí a Róisín Ennis Róisín siúgadí de cuir ríist seansan is bríd McMahon Banford Clara go tafan cein pas chuir trasna bhfuil bhí si gír a pas níos crinna sin a chugadí éimi ní chorcarán a chu sé bailithe ag ní chorcarán péisce in íag reintama chuir siúra go siúd go dtí líon ní eileáin líon is taftasteach ó fada leis an féhéan ha begáín spása cin ní si róhásta é hógan ar an Dave Clé tógach an talamh péisce Bhí si stigur cool an son beidir a raibh si tógach an talamh péisce bhí seans ag Emily Williams an chiad fuinte a chuir hang trasnán 8 buinte fuite ag Emma ben ó Aherló a did bredáin in é cóichein ó chicken na sira agus sean chiad ceann gan éon áras chuir a hang trasnán an son ag Emily Williams 3 fuinte an is ag corca agus rabanna tachan ceann uair eile amach go dtíon fethe héin Corca Good job man so the Mark God Bishop Doctor the Robin in the Fiocamach Corca Orks and watching the hauling and son ag McGuinness na sin gimmert go húntaach an sá Lord Boyle trach nó nniuh siúra go siú go dtí McLaughlin tap seach a fada leis an dahad a cóid ní réon den os a cóirimach pass das chuiristeacha an son láb áling chuiristeach ag ní héalathe chu sé fós ag dóchas éir an chuir siúra go siú níos go dtí Kate ní sinna agus Kate ní kicks there and son tá sí gan áras agus Emily Hógáin in is tháinig ceanna chur éis agus ar fórí leis seans díreach ag an fethe héin cheapá go bhaith réalt cúnta na mí an ceann seo go deas éasca fan cúla chur aftarthe uair eile héna dógadí 3 fuinte an sa déanam amach go hempel nó me déag nó gá nó me déag imethe an glóg trach nóna Emily cúpla cois céim a réid an son agus díreach an trasnán an son réalt cúnta na mí agus an chiad pointe fuite ag cisiú trach nóna le ceann bháin chutha ar fóríad go dtí seo dá ar anna chráin trach nóna Críomh Richmond é sin glantamach go deas éas go kick áling genta go siúd agus é fuite is go Róise Corkery tá brú tacht ar hí siúd ach genta go háling in íag bóint súr an son bhfuil kick áling trastan sa agus náit spás ag cosantóirí Corcaí brúchan cein tha sé ag éiminí chorcarán in is éimi taflan cein tá cosantóirí bhlá clia in is siar tá berta chur bagart ar ní ealacháin in son nach denta go maithe beganín spás an mohan so ag go déobhtí Emily Lacey Emily ar an gitóg an son agus pointe beá fuite ag Emily an 3 fuinte a fuite ag Lacey trach nóna in Jomh héan 3 in is ceir a fuinte áfuinte idir dá éireann sinna méid ó go gearr an son ní ró far ceáil a dhéanamh ag cosantóirí Corcaí a ríis tá an ban breise ag an dá éireann trach nóna iad cosanta go leor tá son fuite an son ag Christina Charters a si gimmert má go dtí seo se fá go siúr go siú go dtí níomhí ten siise siar há dóchas éir an sásta isteach sa chlog trach nóna Chuid seast an son go deas tá rion na taachtamach an sa na firste tírim le cúpla lá nuas an son mar le chin sibh san éair é tírim go leor agus si go brá trach nóíomh tá Thaireachring chuiristeach an son ní cheanna is se lerug scóir de héin íd scóir fuite cé ba se anna jochar an déir sin a chapás glóirte chuir trasna siúta canan an son íocht bloáil den chiad scóid denta ag íomh de puir ar his siúd agus fair play bhí sé sin a tastáil bhí sé dain séadach go leor an son ach bloáilt an son ag íomh de puir agus son fuite cé a si híos fi láthair fuair sé sin sa bhrolach a stólam ag deire son fuite
ag íomh de chuir bra cróga an son ar a bhí sé testáil bhí seansig ceann í tacht isteach tógus sí roiint ama in íag seo beag séadh ag corca chomá ráfuointe idir na fórne agus Eddie in íag just stop a chuir fuórsaí an sa déanam amach gohfuil an ceirú medéag imethe ar an blog an sa an a bheith a gampú róna sé tacht he féidir fear an camera taobhlam trach nóna Kieran Próró sé sin go mór le clia ceapá bhí sé taú le corc an son sa chiad chuig ní déag ampathe beáin an sa agus corca a ggéar cúpla scór breise an más féidir lo bailthe ag Cleaver Richmond chuthir trasna go siúd go dtí áí ní áine le kick deas an son fuite ag corcaí an dá éireann a gimar go húntaach trach nó a dheolh passanna den chiad scór na áling na chomáí le ceanháin chutha ar fóraí go dtí seo so fuite ag ban chorcaí roimíd siar an son tá cupbert ní stop a chuirde sin gluthe méidir breis an son tóga ag áine ní ach lig fordéis se caiite péirs go léní ana sin mór an díomhríocht bailthe inis ag nic an targent tá pointe ag grút anna féin trach nóna sin fuitinis ag McLaughlin an le begáin spás láir ha DCU tacht tríd an nóir go éas go trach nóna roiis sios an taobh an nóir seo DCU sinach bailthe ag ban róchas éireann is sé clóda lohan tá an cúl fuite clóda bhfuil sí lereg an tarna cheann ha sé begáin ró adamach tá sí dóla róthir chur tras an céid ní góáin dír a charm tras ná tá Emily rógáin an son an dar faointe fuite bhfuil clóda lohan a gimar go húntaach an son de chuis sí trí dúirnú cear ar chur trasna dí captéin an le neomh agus ban cúnta na mí Emily rógáin agus é sin thar an trasnáin héna cear dí ceir faointe fós an cúil sin a bhí fuite ag glóhan a déanamh an difriocht a sé sin chutha gear an son anna gear le Cleaver Richmond bailthe ag íomh de Puir a chur an blocáil áling sin isteach cúpla núma go hen chupa níos caiisiad rud éigean le chrothú cheapá an so siad a gimar go maith chaidir an bhliain sicáte Reint ahrathe déanta có in líana gan áras bert a bhí gimmart le DCU an bhliain sicáte ag gimmart de chorca trach nún in jobh sin goríosa agus enas agus Wind in Mert trach nún jobh ba dad beise de feiscin de gan tam ha sé fuitin is agus begáin spás chumá corcaí ha sé caiite céad an géadúach tu go sí ríis páscar nach agus fuiéan is ag níhuiíosa ha si sin muidthe síos Rís fu sí 8 pointí le ceanháin fuite go dtí seo trach nóna cha sí dain séireach bhí sí lurgan count sin ní bhór si é há 3 pointí fuite ag lésaí si se an son is leis an níró tin sí siar chuchasásta go deamthógan son agus é trasna daoine rion í rion ábata brá bit scóir na aimsú chomá go sí héana dó inné ní rion an droch feasan son in is ceappa ó ní chorcarán agus bailthe ag maná le clia agus ceanna go siút ná captéin na mí Emily Rógáin ní chundáin in is begáin spás an sa ag ná DCU tachan ceang ha ban breise ó chorcach an ceang an nuair seo ná sin behognach ban breise ag le clia dá páirca agus há sé sin le feiscin tá ben amháinna chu chun clúnach ba sé dochar stop a chuir McLaughlin tá trúr ag gír stop a chuir léthe ní féidir le ceanna chuir sin dhéanamh fanúla McLaughlin in is agus scóir áil an fuitice ceir faointe idir na fórne in is Richmond sé lurug duine éigeantach níor an cosantóir breise ag lá clia sin an difriocht a ann trach núna so I gomráide sin ciad chuidú a déag tá blá clia chu bhadníos mú brú ar an gicamach sin agus mar chéise bheith sin é buirte chu stólam don giadúir trach nóna neomh agus háise ag ceína ceoin chuir siar go siúdí na catáirgin tá pointe ag go siúd an líon chosint sé bra ábalta ansaí dhéanamh chomá charters chomá si gimmart go húntaach trach nóna agus an páis sin aice fuite ag ní Rógáin deanta go maithe bhí si faoihrú chomá tacht trídanis tá McGuinness Anna McGuinness a líród áling an son agus duine bháin agus an duine sin a céad ní cheanna a si bra ábalta cúil áil an ceann sin chuir an coscléach bra chosint
curtha an son agus brú úntach an son a chu sé stig sa fosca ceann dain séireach glant amach an son ag lábha cuimhe Richmond. Well, genta go háling an son ag ní cheannig bhí si faoi bhrú agus brú maiteach ó de puir curtha das or de staach glant amach ag lábh cuimhe Richmond agus amach do 15 agus tólam. Tá imime amach. I bhfad amach ba sé slucha ró jochar in count sin a chur hain trasná an go háirithe hin ag na gaothair. Cuthbert and son so das agus Emily Vógáin a sé brab de 15 ganna aim siúach an count seo Anna jochar cheapá. Ní réon duine ó DCU haimpeáirthe éitheadal ceáir agus é sin denta go má ní réon duine amachán na ceáin sé bailící siú isteach go dtíon fethe an beagnach an is bailithe ag ní cheannig. Ceannig an is sé tachtaisteachtaín cethir brúntaach an son a ríist ó íomh de puirtha íomh gimmert go húntaach teach ach chalíis faoihearre níos ag lóhan cúla glóhan chuir siú go dtíine go ceannig a pointe go siúd ceannig an son agus na réon pointe fuite go siúd teach nóna inniuh ha si faoi bhrú mailteach ach brú míid letheach a stólam brú míid letheach an son so a gáindal siar be sé Anna jochar an bhéach ag lá drú an sá agus tacht de stólam dír a choing an sá dír chuig an camera so dólam go gáró sé mórán an sá le Emily Vógáin ag arthardal siar gus téann sí siar canan inis canan ag an 15 agus an fethe héan caithe siad dal siar sé fuirteag charters inis charters a tacht siar a ríis lí sin ní lenachán inis le seileamh Spás an sair léim a sé tastal buthe tá banna an chuma an ban sin ó Reynolds a sé bailithe Reynolds chuir siar dí lenachán na ríist agus bhfuil immert bhrá an so anis fuite ag an clochan faoihearre agus chuir siar go dtí Reynolds a DCU tacht faoi bhrú ach óntaach an sciop an son agus genta go háling an son stólam gur ní bhuiríosa a bhór níró sin si Emily bhuiríosa tháinig sí siar agus seileamh fuite céid sór job genta ag íorscoláire an hóchas éireann agus is sé tacht siar ha sé anis sé dara nic an rí. Gorán is curcha tacht níos tríd lábhan í néad. Ní néad inis le seileamh denta go maith céir sí tacht faoi bhrú ach fósacha chuir siar go dtí í hiíochán captéin an léinneomh do chorca trasna go dtí Corkery ha Corkery mo an déobh a bhd bhain amach denta go maith céir agus chuir trasna go dtí an captéin a ríis ha Corca ní ag rudaí a bhfuilú síos tá a cosan úntaach an son ag blá clia ha siad ní ag ban sa bhreis a chur siar chomá hír na cúr is stoppa más féidir ní bhuiríos inis ha si brab a pointí aimimsú más féidir Bríd McMahon is ha bríd ab a cúl agus pointí aimimsú ach caithead siad rudaí a bhfuilú síos óramháin eile níor oibre go róháil é seo a ní slútha caithead rud éigeanta oibrú ní héadacha inis gur an rud sin dhéanamh chuir trasna daoine chorcarán bhí beánaí spásca ag caiitear feag last second an son ag ní éilethe ha Bertóg lá clia chur brúthre sean san is ceapad a inis bud si an dalí héin ní chuir si trasatí ní bhuiríos a well by dad ha sé seo tiidir míisiil dain séireach denta go háling an son ag ní bhuirí cróga an son ag an cúl báide denta go maithacha agus glantamach ag blá clíana sé tachtúrháin eile fanúla McLaughlin ha fanúla séis cléthe úntacha immer trachnaíoh ha brú tachtútha ní bhuiríos an bhena chur an brúise agus denta go maithacha siú chur a haran trasnaí an son más féidir sin a dhéanamh amach an son agus chans do Corca a lína a chlána well Corca brábalta lína 15 go rithint ach deocrochtaí an lína a bhrise agus an pointe sin a aimimsúg nó beidir cúil ath tastáil bhtha faoin drá seo. Déanam amach go bhfuil haimpil fethead trí númad imethe ar an glog an son ní mórán de ann breise le immert ní dólam. Númad breise ag Corca rud éigean de chrothú ha íomh in cléthe an chiad sco a immert de chorca trach nó inniuh ha sin is chun tosaigh. An gíre scóir sin an scóir ath tastáil go géir ó chorca a chrothú ha si de géir ní bhuiríos a bhaint amach ha sé fuite ag mac mó. Trastanis bhí bríd chun é seo aimimsúrís níd láhúnta go stig an son ó bhean blá clia bhfuil lábhró ár den uair sin bhí lábhró ár do McGuinness agus beag seans cheapá ag go buint seo Emma ní bhuiríosa an dara faointe a aimimsú díreacht hebh mud an dí an ghaoch ag cabhrú léthe an dara faointe a tastáil ó Emma go géir mar
Ceir faointe idir na fórna seach ní pointe fuite le tamil fada ag corca há cosn den chiad sco tachtasteach de clia ach an count sin fuite bhí sé tastáil agus há sé fuite ag Emma níomhar ríasa ban Hibbert Arden ban le 8 pointe inné in ag Gaillimh nó níthe in ag Ollscoil Oda nó in ag Gaillimh inné ina ar go húntaach bhí 3-5 fuite chuné in ag 2-7 scóir sin a bhad níos síos le troch núna Scapá sin na champíní le hábh líon an nóas na ag troch núna inniu bheith fuite ceanna commission Ruth Nick Targent chuir siar nistí lí sin í lenachán hí sé tachan cein agus Max Spáis ag Reynolds tachan cein sin an leithín an son há stop chuir léthe tún si trasna brún go tatan son ífaní héile a chur brú óntaach an son chúl báide a bhógus nach chu sé fós aice agus há blá clíag brise uair bh an eile ní chun teanna an son fuite faoihéire ag glóhan há cúla glóhan trasna chuann si trasnadí McLaughlin le a cúlaí héin tá trúr ó chorca síorthe agus há sé chuir siar denta go maithe corcan cosint beána níos fearach ní thugáin faoihéir an count sin na titim ach titim tríd chosa Cuiver Richmond well hiarna an dain ceann cho éasca ag ní thugáin well Cuiver Richmond anna dhíomach faoi sin bhí sé titim díreach isteach san lábhacha gaocht tá fíord an cúl ach tite tríd chosa Emma thugáin well go sé sin annachid feibhne do corca bhí sé go gimmert go má a chách cúl an ceann sin das éasca fuite ag ban na mí tá freigra a tastáil go géireann is seo chorca líonaí eilechán is a bagáín spásas chuir líam as féidir le dul haimpur bhein is féidir le há sí tachan cein há cúla tastáil cheappa pointe chumá pointe go deas chumá líonaí eilechán an son an ciad pointe fuite go siú denta go maice hí scóra tastáil ba dad ach fós 5 pointe idir na fóin inis bhfuil Cuiver Richmond a bhachtaíos tá na lábha kit caite san éir sí anna dhíomach leis an gceann sin bhí sí gimmert go má go dtí seo na kicin amach go má anna dhíomach an sa ag cluthe all bhór mar sin a fós sin mar a há níl sé críochna go fór ba dad tá cúpa nómad fágus san achsá a cheapá go bhfuil rud éigin breise tastáil a chorca go háirithe agus iad a tacha an ceann níos tá rabaní warí ag gimmert le náirt spreadan sa Crógacht in si go húntaach an san sa chiad lech agus i gimmert an mopáir go chomáí slóthe sé is sé gníomh ní chunláin ní sé gníomh mór an troch nóna a sé céis agus charters well hí níróid go minic charters troch nóna si gimmert go húntaach agus ríist a gláclí a tacht tríd an láin son go deas éasca nic go teannagan is le seileh a sé ag an fethe héan ga siad al siar ríist dhearing há neart ó chorcach an ceangan is a dá réag eustig den dahad a cúig Dennis sa bhreis ó bhlá is a tacht trasna ach líródáling an sánach denta go háling ag ban chorcaí sin bhóchan denta go dletha chomá agus thá corca a tacht amach a ríist Emily Lacey 3 faointe ag Emily godí seo troch nóna a si a bhad chun cúl a si spás a chrothú agus is seo bhfuú sios thá corca go tacht go bra máil amach ón cúl fuite kip ní mór an stras a chorca cheapá ar chóir go meach Goed faointe in de fórne den amach tá Íomh de prayer íomh gimmar go húntaach troch nóna go dtí seo chuir a trasna Katie Corkery ar déhheile fad amach bhfuil go maithe kip agus corca tachtúháin eile tá Max Spáis an son ag réit na híochá an captéin le fórna bhfuil an captéin na háise gíire chuirní chothóir a thógan do bhhair sios go dtí corca troch nóna caiisí rud éigean de chrothúí héin chuir a trasna chorcarán a ríist corca gar an dahad a cúig caiisí rud éigean de chrothú há Emily Lacey trééis 3 faointe aimsú bhráling pointe eile ag eiscin faoin rá seo tá Reid inis le seileh agus seans ríist ag Lacey ba dad an ceú pointe fuite ag Emily Lacey níl ceann ar bith chutha ar fórí bhí sé sin a tastáil go géir a bhuaing agus ceir faointe idir na fórna inis beánaí níos fearr agus iad a tasúas go dtí le Hamilton sa nuama do bháin is tólam fáca ag ná am agus ní réon clog ar an déimhlína réon hútar a chanéid so
Begedi a cur cúpla nu with brescia yering beidir nu with no ho erin glog trach nuna. DCU nish tachan kain. Shelf and Sonic charters gimmick go huntach well. Robin Fever going through a she hook on board the near road and he kept a go vein brew or hit a rech root nick and torches nish is well hot blue with the cup from Printa I'm shoe must me and open hum on the gear is shin for who which is in Katikit oh Kati stolen I get it she love a kit they love van Horkriach machine Rator Corsi Eve de Quairnish or one edit Eve gimmer go huntach Tá Corca gimmer go huntach Trach no she gimmer dan va Mio or halish cool rivishin Eve ha point a wo an own Marach shin ha should lorg rodegen and sort of la hamon green the tach the mach and sort of hauling email first mission corrishir nish we kashi dolchin kain kappa evening need is half the staff Haran da the koi Kuragdin Tevlina a shinirod all lorg reached She's the day into eyebrow stachen son well droch fast and so nach a footegen man cart Emily Verisa Emma roll house the dol road trust and so and issue is ball head lacy well chapon schliger she gimmer to new nach Emily bra sauce the desha hogan was she all lurger and gitto cause chance is ni hier on captain gear a rod lurgy hein chance ni Verisa well chapo gemach chance on ni Verisa has she need half time sugadisha and counting curha for agus well by that do a coignish ag DCU ag la haum agus seach pointe ag Oldschool Horkui Cerafuinte idir na fórna in our ira cool ontachan son ag Claude Lohan ní sloha the bainter blá clia ach an cool sin ag Emily Hugan ag crohu anacha jokurachtaí the Corca an dá irin well Mar a chéide in our ira caidan den chiad sco mar a cheapáil an airt imróí cúnta an mohn son ach an líróid sin a Dul Street cos cuimh Richmond a gentleman difríoch trach nó an sa in mail first mar sin fágan sé go bhfuil ceithre faointe idir na fóin an sa ag le haum náirt le déanamh ag Corca baidad ach a si de lorg díaltas ón líon sicáte. Cé hiúca chun ceann búitóirí le rábhíon an os siad a lorg an tríú bua a níag a chéile ag gluthe ceannaisiú go hóir nó maintear Horcaí beag le feiscin díreach an íag is a garúd. Siúra siú go dtí Nicotonic denta go deasa and son íireach tógach an má scór áling más féidir an ceann siad a thóga go scór áling an son lia an ag Emily hana féin ó chic séir has sí leir ceann eile ar an gitóg sin bud an ceann sin crain tá faointe as háireach den is Suúr a chorcach pass áil an choristeach agus deis is stóla McLohan tá deisiige has sí sa chearn agus consáit is an anach an son cool sáling glóirte fuite ag céad ní seánnig an son beis si dain séireach tensi tíri Nicotargic an son leis an cosclé ón bosta agus imeisteach go déobhtí Emily Lacey Emily ar an gitóg an son agus pointe bra fuite ag Emily an tríú fuinte a fuite ag Lacey trach gáin roád amach tá she dole roher current trust kids ni go on dear harm trust now tá Emily Hogan and son and Darafin to fin for conclusion but she docker stop her McLaughlin thought sure a gear stop her lay and failed the count of she had Vanula McLaughlin and she didn't come out Cork and cousin began in his fjorach ni Hogan for year and counting it Titcham ach Titcham Street Hossa Cleaver Richmond well here on
she shade in ish, need she tackle in it, has she tack Tefir doing and son, Tefir than camera, Beda Gagoro Shin, Le Corca Nivesha, Ninaig and saw Sadara Lach Mar, talk Hoopla point to Savresha Tastal Wogan, ain't doubt. Kerif Winter, either na Forn and saw Do Coig, DCU, and the Shach Winter, the Olskol Her Kui. Witori le Ravli in a nose. Blá clia ag lorgan tríú chréibh agus an captain Emily Rogan ó Containamí an éon áras le cúd agus háfuointe go dtí seo na trach núna a déanamh an difríocht idir na fórne. Emily Lacey a gimmert gohúntacht do Corca agus Emily bhuaríos a chomá mar le ceapá ach tání smód heastáil os na cairíní sin Trach núna agus Eddie Cuthbert an réitóir den trach núna in tachtasteach in lár an sa. Féchan haipel de ahrathe cíim troch a héan de DCU Stigan son lár ní léon iver a gomsa de troch a héan nádar díirech an gansi nua han son. Ní mar ó chinte mád míid súr sin agus in ahrathe eile beag le feiscintach a míid régan son tá Kerry Owens fós egemmert Blá clíanis agus cúpla ahrú haimp na háte. Isgele tá trochan númad pelefácan sachan bútóirí cléthe canis íchrothúr AIG a aimsú a Corca ceirfuointach an tosig agus tá éigen breise a tastáil wutha tá songfuite son song mailteach ag Christina Charters has she came go húntaach go dtí seach in Rómí de Raig has sé ag ban chorcaí sin áin ní néil áin is agus í curtha faoi brú mailteach nach brú míid lethach agus big chance ag ní bhuaríos a pointe a aimsú hon réich ag ládrú ansa sé taú a stólan beáí le cailíní bhlá clia th gimmert sa bhuí agus ó chlé Dín deis, has sé seo titim go gear, has sé leaglant an son ag bádóid bhlá clia ach déanta go maithe péisce ban Containamí a gimmer go húntaach Robin ní bhuarí stigan son sa chúil de DCU trach núna tá. Beidir an tá tastáil ag Corcach an clúla aimsú, níl an táfuite cut nóir seo agus brise go tapig an son tá ban iver de Claude Lohan an son cur siar ishtí ban bhlá cliach an count sin curtha yes agus fórí Hádi Róda Bork so begaring dollar ríist sin díirech an tríú ceann a curtha fórí go dtí seo cred cred dar a ceann do DCU ní le ceann amháin curtha fórí ag Corca cluitheadin siad sá pásáil úntaach agus marach an botún amháin sin ó Cueva Richmond ní botún eile denticin son agus Chance ag Corca tachtríd an satan í rúgáin a ríis cai si do siar beidir go sé de ceta dír a ampú háart agus dolí héanach níor chuig si a sé buite faoiére ag Niceo a Niceón faoi bhrú trúr ó choca mar haimprara bhfuil an tád an giadúir beidir sa cléthe ag Corca agus iad a tacht chun ceang in isis tá brú míid leatha a tacht an son brú na tacht a chailíní Corca tá anam tóca ag an réitóir Ríist agus ha Corca tachtan is tríd ífní héalathe ífa chuach an ceang le doran i cinsan agus bailithe ag líon ealacháin tá pointe ag líon ní óisí pointe múnsan ag an gúine ha brú á tacht ag cíar ní chorcáint go maithe gur siar go dtí Róise Corcaí Róisin is dírt ag mudan fé héan troch pás Cortha Tefir de áine ní néad ach bailó áine faoiére is sé tóca chun talún an son Gúling le gúling ach bhí si cromad an líró si go as ceáil sé bailithe Róise a ríist tá beir timp le Róise leis sé daoine bhuaríos agus roiis sé siar go daoine Archdáin. Archdáin is tógan go dáma eistí ní bhuaríos a uaháin eile Corcaig well cá siad anna chur ebre a churisteach an éon faointe an aimsú trach núna tá cosint úntaach a tacht ó chailíní bhlá clia trach núna mé beáin. Éon spás fuite an son ag ní chorcaráin Misteach go dtíon cethir Tá go pointe aimsú an aig na gaotha ón déobh sin bailóg ní bhuaríosa. Bhíos a dír taobhstigh an 15 a mí mthóide go 15 a ríist. Bríd McMaw son an forchlár agat trasna go dtí captain na fórna rééis sin í híocháin a gaiidir níos fuair an sa. Aimsú ag anpú róí mór an son ag an líróid sin dul thn trasnáin be se anna jochar é sin a chur thn trasnáin leis nuach sin trachnúna beag Corca taftasteach a bhad níos a goide don
Blian and son. Hall and son Robin ní bhí sí gimmer go húnta trachmún bailthe ríist an son Robin ach tá kick Erica fuite go péisce Robin tugann go dama an son ceir fuite idir na fórne bil trí núma déir imhan sa ceir núma ar an glog tafta ríist ná seo a bheith corcá forward an telefo sa chluhé seo agus éimini arachtáin in is grúa tachta hí siúd. Tá bert trúr ó chorca stig fósa lá parca in anna dolphin cein, ha siad fós cosan dochtadóir an náirta ama có cheapá ach tá scór na testáil watha áin í néidir is. Síla go siúdí Abigail ní rion, níl ein fointe nú cúla Abigail trachnúna in miocht tá náirt scór na fuite go dí seo sa chamórta seo. Uair sin enis a tachan cein is se a tisan. Denta go drach, rá taken réitóir agus rá clí a tachta ríis. Éiríonn se panna hapa go léig a tachan cein is. Das éasca tá Maria Cannon, Maria le droch líród isteach an san, bhí sé géirní rógána ein siúach. Níl sé dentacha tá íomh tachfaí brúnsa ach tá an bhean seo ag gimar díreach go húntaach trachnúna nuamh ní léon bhrú orthe, tein siise siar go dtí níarachtáin. Trastan son go deastí róisín inis. Bhí róisín ag gimar do DCU an bhíonn se chatte ag gimar le corca im Leona. Ní brábaltan comórta seo a bhóchant sa denta a cé hena fin. Is fuite ag ní do cuir tá íomh ag gimar go húntaach trachnúna an dáhéad an fár do chorca an futáige. Emily Lacey, Emily ag gimar go húntaach chumach ceir a foint go dtí seo ag Emily Trasladí Abigail. Abigail agus ceann des na dí áiní néil a choríist tá siad a gimar leis an dahad a cóig ach Anníochar Brisha tríd an dahad a cóig trachnúna náirt siar ag blá clia agus fós an sweeper ag corca. Dún smaoineh maithe sin á scóir na breis a tastáil ruatha sé seochan tuite mar clé agus fóríd an son áiní néil is tónam leis an iarach sin an dar cheann curtha fóríd in íige chéile agus gannach ceann amháin curtha fóríd ribbe sin sa chluthe I lig ag corca a ríist an bhéir sin. Ní se le feiscit ní dólamс na bratacha tresan na parca hallga a chaman agus háisí séide an déobh clé go dtíon taobh yes. Bailithe inis ag DCU Bóghazéireann agus Ceirlína Ceoin le seileh. An is an seileh ag lí sin í lenachán. Níl mórán, saim ag blá clí a brisach an ceann go tapig tá an bhean sa bhreis ag corca an cúil an bhean breise sin ná éiminí chorcarán agus ag blá clí tacht go dasréig tríd an lár. Níl mórán ag saim acu tacht go tapig. Tá sé trasna go dtí Róise Corcraigh agus tá siad siar ríist. Bhí síos cuasaí mar de chóir denta go maithan son agus beánaíonn spáis fuite ag Corcraigh isteach sa lár daoine rógáin. Denta go maitha cut agus tá ban sa bhreise cut tá bríd McMullen níos Maria Cannon trasna go dtí Kate ní Cheonna. Kate faoi bhrú maidach a beánaíonn spás céir an gitó bhhail ceann áil an tóg an son ag Kate ní Cheonna an cos clé pointe agus an chiad pointe fuite ag siúd agus chuirse sin chuig fointe idir na fóin an na pointí a tastáil ó chorca ach an 10 fointe fuite ag blá clia. Fuidir Richmond níos a gíire duine éigeanta aimsú agus genta go maithe bailithe ag éiminí chorca éimi a tachan ceann brú chuirthe siúd amach go dtí an taobh bliana tá siúr ó bhlá clia nó hainteáide í mór an takeíochta ach éisce tá kick séir brunta di bailithe níos again Lee Lacey tá Emily treis tachan cún an son fé bailithe kick das son tóca an son ag banfá bríocht an go mágus é fuite ag líon ealachan tá puinte ag líon dí seo tá bantaobh stighaid sin pass áling an son agus é fachta an son agus seansaigh Maria agus cúl fuite ag Emily Maria bhfuil ba dad bhí sé tastáil genta go háling acu bailithe ag Emma agus cúl tastáil bhfuil Robin níhuirí a si gimar go húntaach go dtí seo ach bhíistí a bhd amach ón cúl bailithe go húntaach ag Emma níhuirí an bhean is dain séirí de chorca go dtí seo an léana agus an cúl fuite agus é tuilte go maith ag ollscoil chorcaí bhfuil ní a cháfuinte níos siad na fóna. Ní sé sin an difríocht é Cuthbert a tógan na bhíóide fan ceann an son seans ag blá clia nó tá ban breise ó chorcaí stig so
sé dochar a bhlachlí éana dhéanamh caitheadh sé dul go máil an slí díreach fuite ag ó thógáin an iste agus ní thógáin trasna tha seans ag is tódam lí Nicotónig sé Nicotónig an san trasan í thógáin a rí seans í thógáin tha sé hír an fointe aimimsú agus é sin aimimse seans béidir ar chlún tha cúil fuite go hena féinach é sin chuide ag banúnta na ní an trasna an clúr agus trí fointe inis donna chaptéin agus cúil idir na fórna well my dad Tá cléthe going inis lads nó machchan sogan hepa denú a d ar an glog a go sé sin difriúd íomh se samala nach náirt pelle le immert inis trocht nó na há corca ag immert go húntaach marachan cúil sin díreach rih na hama agus é chutha trí cosa cuimh Richmond bheit cóscóir le going agus dá éan seo anna chotharm corca i gíra cúil beidir breise eile a aimimsú in ag na gaithe beag an breise má há sé sin a tastáil. Begéil ní rian inis ní daon bhainte nó scóir fuite ag Abigail í bhfad amach chun cúil chun ceanna aimimsú a fós traslan is go dtí a Róisín inis. Róisín le héad dúach a gimar deis an san ar an 15 a náirt ó bhlachlí a siar chuisteach ag níl. Ní bhí san is tá cúil agus ráfuinte ag 8 pointe an láhanana ha sé géar cúpla pointe eile a aimimsú más féile an íireach sin tóca a go bhadró gear a rí sin ag na gaithe sin an tríú ceanna bhí ró gearnú ar fórí le maná chorcaí go dtí seo well Robin Cemacáin an son agus chuach go dtí Reynolds ha míid fós idir an fethe héana agus an 15 fuite ag Robin ríist ní go rí ban cúnta na míle pass golóirte an son agus pass áil eile fuite ag McLaughlin is tachan ceang bhí ar lós sin a tacht ar an 15 siar a ríist go dtí Nicotónig le bagáí spás is cóir amach níd sí sá san íocht a hógant téann si dtí na ceoin agus na ceoin trastal sa dtí Maria Cannon tá na bhécha Maria má há sé géir íocht a hógant níd si chun si siar ríist ag go dtí Nicotónig well dumí deas an son ag Nicotónig ach droch íocht an son Tuchíocht amach samach agus chuirtha ar lé agus ar fór riad ceann áil an fuitice sichiad leach an ceann sin ar lé agus ar fórí. Ahrú an sop naid a 17 do Ollscoil chorcaí sin Emily Airachtáin a hágamach an báirt agus ibar a 17 istigh ó siúd san Saibh McGoldrick istigh ban chorcaí ó éana óg istigh do chorca. Siad Ahrús dar lech is is chans ag Cuimh Richmond kickmark seo hógan kickmark go das go golóir dar an icin rí sin a bhailiú agus I ma Harlan David an son bhil dent go maith dar an botún sin a dhéisiú ach é fós ag muintir bhlachlí tachan ceann is tafanú le McLaughlin ó róin eile sé Teleban so a có há cúra an na fórna ha bhlachlí ar puinteach an beidir háscóir a chuir an fórna más féidir lo Sarah Reynolds a tachan ceang bhí pas éascaisteach an son aice ach níor thóg sí a sé fuite an son ag Nicotónig ha blú a tachttar a tin si siar go dtí banúnta na mí Emily thógáin ha song fuite go siúd agus cheapágur seans é seo de siúd é seo chuir an trasná ach nó tain si go tapig si sásta hógant Tegur bhfuil an bhaocht le hip péisceile síos tí Kate ní cheannig ní sé Reynolds a ríist san dí na ceoin Céirní Chorcáin sé glóhan hana tuisin an son ach denta go maitheice chuir siúr go siúd dí na ceoin uair eile ha mí déir an 15 an son Neartó bhlachlí an sa a lár páirce tá ban an sa an déirbhí na chomá más mún éthe Reynolds fiocamach sé fuiteigh Charters nó na Charters dimmer si go thóntaach sa chiad rach an bhean seo bhfuair sí soncan sannig tús an dairlach sin fós mún sannig immert chuir trasna Kitty Reynolds begáí spás an éise Reynolds chuir trasna go siúg go dtí fé héan tá brú a tacht ar bhean bhlachlí agus é bailithe ag Corca bhfuil cosantóirí Corca bhd níos fearm so as sa dairlach a déanamh job úntaach a sé fuite ag an bhean nua a thádíocht istigh Saibh McGoldrick in is agus Corca tachan ceang hon na cosa có go chógamach a sé dúach istigh agus tá kick séir brunta an sa chomá an cadí sin ar bríd McMaw stódam si hís ar an dálah cúil áling fuite ag bríd in é
in I galibh tóca chun talún seansan is Corca rud éigean Ebrú ba sé ananaí ochra seo chur an trasná leis an meach sin. Tá Emily Lacey tachan can. Well, ceir faointe fuite ag éimi go dtí seo, ní éon ceann curtha ar fóraí le cheapá an níos hat 3 ceann curtha rógeáir ag Corca in aig na gaoithe sin. Gogur sí isteach sa chearnóg na go gur sí siire. Ní marrán ó chorcáil org. Tá an is, sin curtha go deas isteach agus badathe ag líonéalachán. Bia, org scór, curtha 3 bríd. Agus a rasher Easton sagadí, sin inis. Sin an son, ag ag dahad a cói. Gydí an mínéil. Fuivrú maid a son de máice má sí seilah Abigail Tablé a chisása dá é hain. Trasidí ró sin. Rós an dahad a cóig an son, chorcaig a mecht am a co. Cúl idir na fónin sa I mé firste agus bailthe Róisín a ríis. Róisín bóteóir na bliana sicáte le DCU a níos sé gimmert le fuirin na chail sa cléthe cena sin. Tá siad an lorig díaltas Tá siad náirt le déanamh thug ban treis cúla aimsú hóil sin Emily Waríosa tá Emma tóga chun talún agus beag seansci beidir éis seo a chur an trasnán tá cúla tastáil nó 3 pointe ag maintear Chorcaí trach nóna an bhean gur féidir sinna dhéanamh ná ní Waríosa 8 pointe fuitice an lá hena fága siad Lacey tóram tá Emily ag mar go húnta trach nóna 4 pointe fuite ag Emily ban cúnta líise an kitóg a kit Nish Stan, Gadistu she shall be running guarded, agus ná Chorcaí heimpel an musca sin ná hitan she guarded, a she dul amach chlé agus fórí a ríistún bhaich sin láda go leor an chiad ceann curtha fórí ag Corca arú inis tacht lá clia. Iver a hocht iver an naí sin Colin tacht a staff faoiera agus Kerry Owens ag an nacht. So Leah Fox imime ón borc agus Sling Hanley stigin son stólam do bhlá clear. Leah didn't do it. Duch trach nóna a pointe cé go dtí seo. Bailthe ag ná Chorcaí resting cluthe agus captain na fórna réig sin híáil na háigíre ar chun I chothóir a hógan do bhile sios cos lí trach nóna an náirtaibile denú ribe sin Emily Waríosa is a tachan ceint denta go háling ag Emma I lorug ban sa bhreis taobhistí tá sé fachta cé go seans a cúl beidir pointe bheith pointe go deas chuma agus pointe fuite ag Corca díreach an 2 pointe inis idir na fórna den giadúir le tamil fada sa chléir seo tá scór amháin atara do well den mua ag Corca mas féidir an cúil sin aimsú é sin fuite ag bríd back má an ciad fointe agus an ciad iirecht ag bríd seansig Robin Warín inis an lína a bhlána mas féidir ag ceann mór áard an réir sin taobh an níró agus isteach sa spás bailthe ag níomhní chumdáin níomh inis genta go maithe Abigail a chur brúthara í tachan ceann a chu sin a tismach os na lábha a chu tism go deas do bhean Chorcaí é bailthe an son ag dar Nick an ríos dólam agus ceann mór áard a rís fiochan réir sin stoppant na níróide a bailthe péisceire ag an Lacey dólam an son ar a déobh eile níos ag ní Chorcaí Corca níos le blá góasach ag an míd lethach an son ruchasteach an man Lá Clia rá cróg an son bhiltá luas lasrach na feiscin fós na cosa sin ná Chorcaí ná Lá Clia chomá Christina Chartered na sáha si ciún glóir Lá Clia gomráide sin giad leach rud ag an breise tastáil wathe an bhfuil sé dú has a dú a bháfuinte ar na fórna. Ba gáin in áard an son ó bhean Chorcaí agus anam le tógad an son bríd Macmá an sá leis an lámh. Ba gáin in róáard Harún Ngóling an son. Idir me córt an son I dóla méid, beidir go méid. Idí Cuthbert le stig I réitóir trach nún in jobh a rá go raibh sé sin a bhádró áard agus cárta buí fuite ag bríd Macmá bhfuil duine sé sin cuasaí níos dochara do Chorca. Bhí sé ó áard heimpel ar winnéad ban Lá Clia so tugur an son is do Chorca. Cheapá a rís tan bhaich sin an aig ná Chorcaí chumá
agus le ná clear bailthe ceannach siúdan is clódróhan a cúla clóda go dtí seo cúil álang an son sa chiad lech bailthe siúd agus raid blá clia a siar ní léon strain ar bhainte chorcaí tacht siar seach ag níomhríosa tá níomhríosa ag tacht agus a chur brúin is tá náirtó chorca siar well mar bhí mar rá tá foiineh na cosa sin ag cadíní chorcaí agus tá sé seo a tastáil bhtha go háda hinnig caiiliúnt na bliana Shakata na Cordathe Bóitóirí na bhíonna Shakata agus in 2023 le Shellah agus iad tafan ceann Ruthnick an Targent tá pointice a go dtí seo troch na chuir trasanis tá beganín spás ag banflá clia Milo scóir aimsú ha sé fritte faoihearra ag banatha díreach ag an bád sin Aisling handí leis an capín agus pointe fritte ag Aisling denta go maice an chiad líró dace agus an chiad pointe agus cúil idir na fórna inis beag an breise má sé tastáil á cúla in na fórna agus capú seans úntachan go méid á cúla tastáil ó chorca ribbe sin. Nácht aib le déanamh cogs ní nach cethir déag go mthn son faoi láthair. Chorcaí beidir just a gíire an denú mud seo a bhfuilú síos an sa bheis ag DCU is na cúlathe chéanis sásta díoch Shellah a mála fecht hamlí agus fethe héan fethe dónú a d nach log péisire Siú tacht Reynolds siar go siúdí ní cheannig tá pointe ní cheannig go dtí seo i bhadró ad amach Ruthnick an Targent pointe go siúd chumá ach in áíire ná bhleá clia díreach sásta Shellah a chamád í fanní chuirín an son i láir agus trasna daoine thorcáil. Targent trasna go dtí Cannon. Fósar an dachad a cúigan sa le Clóda Lohan na Clóda tas cliste agus pass áling más féidir le ní rúgáin is seo aimsú á dain sé rán am míid sa bhosca chuirthe an trasnáin ag ní rúgáin a hrís sin an daire seans ní go chéile gur cúlacha í brásásta é sin a chur an trasnáin chun an iring ará le tá ceir faointe chun mála sé buinte in anna chuid slite ag lethe mar seo agus tóca aice tá cíaracha tá taithí céchomá agus an cinenne ceart ceapá tóca aice í brásásta ceir faointe a chur idir na fórna an son héanana cethir ag éimeí rúgáin tráchnúna in leomh. Tá cocan is tachan cein tá chuúlagus cúpla pointe tastáilúach an búáil tráchnúna tá Rósa Corcaí tachan cein a tá brú míad letheach a tastarthe ach níl mórrán ó chorcach an cein. Tá ná breise siar ag DCU Anna cheapá ach tá íomh de chuir in ag róthart an chiad scothíana an san féchar sin an lán cúdaí tacht chun tosaigh mar a denta go rí-vinnig tráchnúna neomh chuir siar go dtí Corcaí le pointe béidir nó ha si tisam sin an tríú carú bhát a gúir an líró tréis tisam I bhadró gear in aig na gaotha sin ní na tacticí ag obair tráchnúna UCC in san dara leach seo agus DCU a tachan ceang a rís ní thorcáin an trí go dtí idir a cethe agus búte chun ceang an san dín cethir déag le badathe ag céit ní cheannig agus caiite faoihearra tá sé tacht chun ceang a rís sin is tríd lámh a chaimh na Góldric de UCC ach tá brú mailte go tacht agus man breise an son ag ná bhleá clia a sin midal siar dar nic an rí Chastity áine ní néad Níl fada le Rósa Corcaí ha Rósa tréis anna róthairecha a dhéanamh tríd lá na parca tráchnúna an neomhtá Luas Rosaceach bainte go hálainn an son ag Maria Cannon Maria tréis jobúntacha dhéanamh tráchnúna an neomh chumá captain na fórna an neomh Emily Rúgáin a gíire an corna ghlacha ó bhaile léthe banda míle istigh láir trasna ó héinte go dtí de Clóda Lohan a tachan cein tá cúlacha go dtí seo ba bhrád é ceann eile a aimsú ach ní óisií an uair sé a se chuir trasna go dtí fanúna Maclaughlin
Willomi she is reached. Kate ní cheanna ganiste seile agus siar go siúd go dtí clóda lohan uairháin eile. Well man ábhlá clia níd an giadúir troch núna I gimmert leis an sa idir an 60 agus an 10 níd strainartha hadar chun ceang le haimpel nócha fáin giad an glethe seo. Curtha siar go dtí Maria Cannon I ceann ísisiil bailithe an uair seo ag Cuomh Richmond denta go maithaige. Agus siar an son tá Emily Lacey creating an or create bangúil ceir faointe cé troch núna arás an son ina fethe héan agus níl mór an strainartha tach an ceang a ríist. Si an mar Van Gresham má si tastáil agus corca tach an ceang. Well Emily beidir tréocht an son. Níl si go má. Chúdaigh si go má agus í tach an ceang go grá máil. Saibh me gódraigh ban le neart fuinus na cosa I ddíireach tagach an corca ban eile a hátrééis anna chadrólacha eile a dhéanamh ná íomh de chuir í tach an ceang uairháin eile ní léon stop leis an inad den bhean seo troch núna. Strasna go dtí Róise Corcorínis ní léon den istigh de Róise caiisiad ar siar go dtí Abigail an sa I ggéir don trasna go dtí an 15 uairháin eile troch núna tá cadís gent an son orthaí tá she does sheer place gere. Coalition son Abigail. Ta Ahru Owan Ella and so David. Agus Onion Nail Homa. Tá Evie Homa in Taffel Parker. Tá Onion Nail. Stolen goal Poiger Deger and Barker reached the Horka. So Shahay lads, tá ceir fuinte idir na fórin an sa mel frishin Iverisa a chuir trasna Kishudi inis. Tá siad a lorgar degan tá cool a tasdal cheapa fún dráseo tá trúr chuir breúin Iverisa go míid ratha chuma. Iverisa sa egan fé héan. Ai dad bheith cool go as an áitse ach níd manábh le clia coolathe. I gart beag raig trúr nó cahar an lína an sa I ggéire I seo stop an máthá si I ggéire dul don cool. Hogamach Coolín, Nísarúní fí dráiseach an 3 fointe choratra ach beagla feiscint a cool gemma gadí seo. For she coi ceang ó kicking a stair an son in so le lechanis and she should go no can cancel in hand traston tá she in hand traston héna tríis da Emily Verisa agus Kirin Cheshin go cool idir na fórna dinner macht me do hempel coig shade with Fossen Emirates play shot Ahru Ella attacked them saw the Venture Law clear ever Fehenai Jade Lions stegen son don Maria Cannon Maria gemacht on Bark agus ever Fehenai attacked the staff and son touch Jade Lions o Figure attacked from Park and van stolen Figure Gimmert Nish Cocker nice couple no with Falcon as Niverisa Aaron Leroy and the Dainshare tachan ceang an Leroy baintú wathe ach go mídlach nuair sin ní maintih lách lí róhásta sin an déhlína ach ní dhéana sé aon difríocht há sé fáit ag mná charcuí a sé mhuilethe síos ag mnábh lách lí a chomá mar sin tóga gedi cutbort an Leroy seochan ceang seans ag Maria sa lads an cheapá coola aimsú há héan a trí a cé gadí seo. Has she brought up at the score I'm sure when she can point to Hogan agus halfway to her in the corner is Stoneham go in no ní she lurks sunk the Leroy saw all the cooltach and son ag Robin Uairháin eile well by dad ha iver a héan dóchas éir na gimmer go húntach trach núna sábháilt ag curtha Haran Devlína agus seansa corca pointe I'm sure well the go raibh an cartacha an iarach sin a Hogan Pagani Roish agus sábháilte. An Lacey, Dal Shear. Danta go maithaigh Said McGoldrick, Said Tevstig an 10 tá brú tacht ortha. Danta go maithaigh Shear go dtí Lacey Uairháin eile. Tá siad a lorgan cúil ná chorcaí, beag breis an má más féidir ó sin a aimsú. Ennis. Mahake, which Shabalek Marisa, Tasha Balek Marisa, as she gira Dolly Hay in the Stoneham. I was actually brought up with her. Kicks there, took a kick, that's top big.
Shanson is a Corkery win. I see Sheardy Maria Sarish. Thought Shornu Carroll Locklear. Also Corn off. Dentical Hauling and Son. Love Locklear and Van Newish. Jade Lyons of course stop fishing. Dentical Huntach and Son. Egan Ban on it. I guess by the Kate Nichone. How pointed Kate. How she had from Shear. Bad Shear. Top Bert. Oh, I didn't want dear Hog Locklear and Kang. So beggar Locklear. A Kulu Shear. I guess. Good Amma Hogan, especially Tachan Kang in history, Banella Hardir for Stitchin, Ivra Fair, Jenna Mortimer OWO, Jenna Tachan Kang, the shell of Curra Trasnagadi, and Captainish, Emily Hogan, Bandami, Muddishi is, Corsi, Jenna Mortimer, Ivra Fair, Erin Bork, the Block Clear, Banella Hardir Bork, Jade Lyons in ish. Well, I block at Kirk. Well, the Vua Jaden Lero, Doc, Block, Clear, Dirch, Numado, Hin, Hashtag Kaitike, on the Washa, I guess Chancellor the Hurka, Ach Besha Docker, Anna Hutmana, or Block, Clear, and Ish, a Kulu Shear, I guess Hashtag Bala Countico, and Vanishin off for Yon, Fanoda, McLaughlin. A Curry Shear, well, Beggar, Hurka, Brew, a Hur, Robin Ni Wiri, and Yov, Robin Gear, Cook the second Brescia event, on Globe, Dent Kamaha Cape. Better Countess and Lechen and the Himmerhead Trough Moon at Nov, Cool Border, DCU, again with the Hunter, Stuart, Corsi, and Son from Cool, Badahinish, Cloda Lohan, Cool out the foot, Cloda, Trough Moon, I guess Fehari, Fosatach and Kyang, I guess Banella Hot Trace, Anna Yamosh, the end of not Emily Hogan, Shanson is Kate McConnick, better scorer, I'm sure, Hashi Stigig and Fehe, and Hashi Fosatach, would end in a Tavish Stig, you need Brew attack there, hit the meat, Lahaf, Pointer. Later, na fall and ish DCU hashid bra sauce the shin gahora Emily Hogan agus big chance again Carafuinte a chur idir na fórna úru on ella ha ban on ella atach an park and son ta Roisin Ellis gemacht on board the churka agus Kate Redmond stolen stach the churka Kate Redmond stig Ruel and son Roisin Corkery Gebracht, agus stig de siúd tá Amy McDonough on Neva Brown. Well, stoch gan in session, Corsi Vadni says go the DCU mas fédele Emma and show her hand trasna beg héan the coig foite ag red cúnta na mí trach núna an session foite ke tá by dag Carafuinte idir na fórna beise Anna Jocker in ag Kalini Horkley Kappa Taft Rashon Gaunshin Beg Numat Nu Hog on in Auris Brescia Taft Hasha Bada Egan Horkley and Son Tashe Hasha Fosik Manavra Clear Agus Kick Sayer Blunt and Son or Sinead Reynolds or Sayer Reynolds agus Ramit Shear well Carafuinte idir na fórna Shellavik Block Clear Choma Besha Anna Jocker and Kirka Einro the end of an saw Hashid Bra sauce the Curha le Havri and Nose Shellav Dira Chamad and Kiad Cooper Numat Ella now the Kevin Amaha Falco Eddie Cuthbert na Fichen Eron door Hasha Fichen der Nordor reached a Hasha Kalte John Hasha Kalte how Ra scored in the fórna Lienishim more on Diafricht sunk Twitter Eg ban over the Clear and Son I guess reached Ehishir the Stachs to Chlog I can't stand now a big Huntach and York Trust moving over Robin Niveri a Ballyhekishu Courage Chastity Neve Ni Humlon I guess Block Clear Hegira and Lero the first Sostin Tevella Mas Fedelo Ni late more on his Stigaka or Banawan Ashling Handy Stig Mas Fedling Counsha I'm sure that job on the Gentike on Jobshin Denta Fanuna McLaughlin and Ish Courage Chastity Lions will point to Ellen Sa Egmanov Block Clear Hosha Shin Donhan Trasnan is stolen by Dead Paul Every deck, road alone, pointe fwittig shoe, and is cool pointe, idir na fórna and so, mil first, and Chappo going and job denta, Egmont Nav, Law Clear, Trach Noon and Jovan, kicking off a tacht, ach a vard, row yenach, Balahe, Dan Horkley, ach and Clihe Crecht and so, cool pointe, idir na fórna, August 3, Asa Chela, Boite, Eg DCU Dochus Well and Manar Tirach you're delighted that Corsi and Mahon son Manar Corky well is Docha the Bottoon Olvo Cuiva Richmond son Sakiad Lach August the Chug Shishin and the Chug Fibna a few on Lishin Gold Shin
bheith sé buaite ag man áthchaí péiscéile. Dó a héindeag the DCU sa ar a glógan sa ag Ollscoil Bhainrí an Hasanna agus UCC héan an nai agus sin mar chréochna cuasaí. Cuireann ceannis íchrothabhar AIG fachta ag lá clia uair amháin eile. Well, Meo Cailíní Chorcaí chuirdar aníireachta isteach trocht nóna bhí seileh acu, bhí na híireachtaí dír céanna acu ach ag deire an lé níor thógad ar na deisina sin níor a bh dhá ceann curtha ar fóirí le DCU dógus éireann cúig ceann duine amach fuite ag Ollscoil Chorcaí agus an cárta buí sin ag bríomh mac más dar leach a déanna cuasaí ana iochar do Ollscoil Chorcaí tacht a leis sa chluir. So, ó héban clé, taispáintas den chiad ó Emily Lacey, idir hochtéag do Ollscoil Chorcaí, ceir a fuite ag siúd sa chiad leach. Emily Maurice a gan éon áras chumá héanna trí fuite ag Emily Maurice agus bríomh mac má agus líanaí anfáin le bríomh an duine. Cailíní chóchas éireann an son DCU gan éon áras agus cheapá riban cléthe go nach an captéig Emily Rúgáin a thucaigh gan ceann i gceann second chun an chorn a bhlacha mar ceannas na Cailíní is fearr agus héanna cúig fuite ché trach nóna inniu. Table hisisiú Clóda Lohan le cúl inspiráideach sa chiad leach agus puinte sa dar leach dhéann sí job den chiad scog a háirithe in san dar leach agus i bhrúthaireacha úntacha chun ceann sin an uimhre de. Rútnic an targent bhfuil tháinig sí ón gúl chun ceann chun puinte a aimsú sa chiad leach agus puintí eile an sam trasnúna go bhfuil 30 líon na Gatónig, Kate Nichonig agus Aisling Hanley, chomáile fanúla McLaughlin Ianidir job den chiad scog. Robin Iwarí sa chúldó siúd chomá na cúpla sábháil inspiráideach agus cicanna amach únta crainn chomá agus sinna dhéanann difríocht go DCU dóchas éireann breisiad brá sásta le cuasaí an sa email firiste agus iad a dul ó bháile go dtí blá cléir agus iad blá sásta. Meascán úntach a ríist cheappa ó réalta DCU mná ó cúnta na mí, Berto Chaldare, Wio, Leitrim, an Cabháin, Loch Garman, Longford, Wio, agus Roscommán, Sligo Chomá agus neart áitne eile ar an déhlína meascán cinnte ceappa ó DCU. Trí cheann buirteacha in aig chéile agus iad brásásta go dtála big. An bronna an chorn a going díortha gan númad na bhóin sa os ó góir amach mar chéan sin son. Chorn í chothuair réig an son díorh os ar góir amach. Stephen Duff anisteoir bhlá clé an íag job úntaach a dhéanamh leis na Cailíní seo cúpla bliain na nóas tá anna chud inistíocht curtha in san uair seo tá réaltaí idirchúnta acu cheappa ceantas na imróirí is fearr sa tír Emma Duggan mar cheaptéin ó dún bóine cúnta na mí ba siise atá chun ceann chun an chorann seo a bhailú chun 3 uair in íag a chéile begar chorca frach cúpla bliain eile chaileidir an bhíonn se caite agus a fethe an buadéarnach do Cailíní Chosrí arás in fethe dó dhé caite dul siar chomhfada sin. Maria sa díorch go húntaach dómh trach nóna inniu agus inis bhíidir a gimmart agus bhuadar le DCU an bhíonn se caite begar a frach well deiró an iste agus begar UCC frach bliain an bháin eile din riad go húntaach trach nóna inniu bhí jobúntaach genta ag Joe Carlow riamh ré iad ar job an chiad scá bú úntacha go chumá in é an aig Cailí 3 cóidú de 2 seacht bhí go háirithe mar is inspiráideach be siise le feiscin gan éon áras richt na bliana ag gimmart a hibredáin chumá ceannas na léchan na móire pelle san LGF agus beisic le feiscint dogan le feiscin chumá agus na Cailíní seo ag gimmart tatan scrúing sin é mar a háin sa a ríist sin é rumsas dócha bhhail an bhuichas a go bháile Ciarán McMullen agus mac é ATV agus Nematán agus TG Cahir
Tashbantas Pera sa inspiráideach gan éon áras hí scóna den chiad sá pásanna den chiad sá cúlbárach den chiad sá chumá ard chaidán na feiscin agus ardan istíocht chumá chuir isteach sa imé firstí na reintíanta nuas anachchutas na fórnacha agus na banisteoir I caint fin onad úntacha sa ag olscoil na banríana sa in san dob in eisgurt fel firste ní seo an taon fácht tá náit páircanna haimp na háite seo agus mar I chin sibh ón éithir agus an féir tá an úsáid bainte as na páircanna seo. An drám chaid UCC is sé tachan ceang agus DCU beag cúpla focair an sa dír chuig an Munford chun I chorthóir IG agus ag nachtará béidir chumá ag captéin DCU dóchas Emily Rúgá nach Winge river sin ríis na bhíad bhuichas ba mí caint le ríis loch fágan míad séhanis leis an I'd like to congratulate both teams on reaching the final today. Congratulations to the teams. I'd like to thank our referee Eddie Cuthbert for officiating today and all the team officials. Thank you very much. To our sponsor, AIG Ireland, you're over with us since 2019. This year you've gone one better as sponsoring the HSC Championship. Thank you very much to our partners. I'd also like to thank Gavin. Gavin is from Queen's here in the University of Belfast. Thank you very much for your leadership and important competition. So Gavin and all the volunteers here, you've done a fantastic job and it's a wonderful facility here that we were able to showcase our finals. Congratulations to all. To our HSC organising the meeting, each and every one of you, thank you so much for coordinating and making this competition such a success. And I'd just like to call upon Daniel Holman, the chairman of the HSC. This is Daniel's last year as chairman, and I think we're quite fitting that we have the final word in it. I'd just like to reiterate just a few thanks. Firstly, to Queen's University, Sport, the organising activities like this, and events like this don't happen without huge amounts of work. So I just want to thank everybody for the way that you approached this event, with the kindness that you've shown, for the patience that you've shown, and for the professionalism that you've shown through days that we've spent here in Queens. I particularly want to thank, and I think Trina's done it already, but I want to thank Gavin Duffy for all of the work that he's put in. Without your drive and leadership, this wouldn't have been possible, and I genuinely, from the bottom of my heart, appreciate everything that you've done. Our games are better because of people like myself and the team that you have here in Queens. You should be celebrated for the work that you put in. And particularly when you had 19 people yourself, stay committed to the task. And like that, I just want to particularly just acknowledge that publicly today. So thank you, Gavin and team. For all of these events, there are lots of people. On the GCC committee, I want to thank Michelle Hackett, our secretary,
I want to thank Maxie Curran, our Positions Coordinator, DJ Coffin, our Treasurer, Gallon, our PRO, Christine Gould, our Registrar, and Connie Moynihan, our Vice Chairperson. Throughout the year, we are online taking calls, organising fixtures, and without your volunteering in relation to this competition, we wouldn't be here today. So I genuinely want to say a huge thank you to you all. Just finally, just to thank in the stands all these people who are picking All-Stars. Those will be announced next week at Rising Stars. And I'm sure we may agree or disagree on names that are chosen, but I just want to thank you for taking 3 days out of your time to be here. So from my perspective, just a huge thank you to everybody. I'm delighted that it's my last O'Connor Cup, not because that means I can now kind of have evenings off, but because this is my city, and it's very fitting for me personally to be here for my final O'Connor Cup as chairperson in Belfast. So thank you very much. To Trina for being here to present the cups today also. We genuinely appreciate having you with us as the new president of the LGFA. Thank you, Trina. Thank you very much, Lydia. And I'd like to get you to present the player of the match too. So the player of the match goes to Lola Lopez. For the third time in a row to present the AIG HGC O'Connor Cup to the captain of DCU, and that is Emma Duggan. It's never an easy job, but of course thank you for helping us to take us in two very, very great games. So thank you. And to the HEC and to AIG on board this year in Scotland, and the HEC for organising, and we believe we're going again. I say it every year, but it's such a unique weekend. I know we'll all look back at the end of our careers with such fond memories from it, so thank you so much for that. To Queen, who were there for the weekend again. I think we all arrived here, we were in shock at the stand of them really. The Queen was there and they looked after so well with food stuff as well, so a massive thank you to them. To our own management, Stephen, Maria, Anya, Anthony, Darren, Finno, Royal, CCA, on board, all our ACTs. Marino, I'd say thank you to everyone for your time and effort and dedication. Last year, the last 4 years, for all of us has been very admirable, and we definitely wouldn't be in the position that we are without you. So, obviously, when you give a headache happen, we wouldn't change the world. So thank you so much. Last year, my speech was to not a lot of wine and safety. We were this weekend. Safety in here, knocked down yesterday. We've not that go really as it was everything like that. We go beyond for every single day. I think we can all vouch that you've given us the best experience and the knowledge that we could have had. And again, it's for you this year, so thank you very much. Very, very
Very finely to teammates here. They're not really sure what to say because they can't put it, but it's been an absolute pleasure today with some of the best footballers I've ever played in my career. For the whole lot, it's been an absolute privilege getting me and the people who are on the pitch. You're absolutely unbelievable people. Thank you very much. Nicotonic, dent the Gadasic and son Erich Toga and score all in was further than count the whole like a score all in son Leah and take Emily Hannafane or Hicksair Hashi Lord Canella Erin Gitog Shin with in count crying half winter as high Ruchtanish. Sure Horka pass all in Currystach August Deshinish stolen McLaughlin Tá Deshike she's a yarn over the concert it's an angle on son cool all in glory to foot a Kate Nishon the son by Shishidine share of tension chili Nicotarge the son Desh cosplay own Buster August Imagestach the day of the Emily Lacey Emily on Gitog and son August Pointer Bra foot Emily and 3 Pointer a foot Lacey Trough going in row Adamachta she dole roher current trust and kids can go on dear harm trust now and Emily Hogan and son and Darfin to fin for conclusion but she Docker stop her McLaughlin thought sure a gear stop for Lehan and failed the count of she had Vanula McLaughlin and she had to come out Cork and cousin began in his shower and Hogan for year and counting it Titcham Street Hossa Quiver Richmond Western Goody Kate Nishoni Kate free room Marta Pagani Sports Karen Gitto while count all and Token son Kate Nishoni Aaron Bante bestig with shin pass alling and son agus Fachta and son agus Shansig Maria son is cold again and Maria Claude task Klishta agus pass alling was fiddle in Rugan is I'm sure Dain Sharon meets Voska Curran Tras now Igni Rugan a Rachlan and ish Curran Trasnigadi Lions will point to Ellen so Egmanov law clear Hosha Shin Donhan Tras now is stolen by Dead Paul.